Ko je za parče ultra čokoladne torte? Ovo je crna kraljica, čokolada na čokoladi. Idemo brzo na pripremu. Prvo da pripremimo kalup. Uzmemo malo putera i premažemo kalup sa svih strana. Dodamo malo brašna i okrećemo kalup dok ne prekrijemo unutrašnjost, a višak otresemo u sudoperu. Spremno. Ok, treba nam čokolada za kuvanje. Iseckamo grubo na sitno. Dodajemo instant kafu i ekstrakt ruma. Ide u mikrotalasu na 1 minut. Malo promešamo i spremna je. Sada nam treba veća posuda u koju dodajemo puter i šećer. Palimo mikser i mutimo dok ne postane kremosto. Sada žumance. Sipamo ih u smesu i nastavljamo da mutimo dok ne sjedinimo. A belanca, sad ćemo i njih. Mutimo ih 1 minut srednjom jačinom, zatim dodamo šećer i nastavljamo da mutimo najvećom jačinom dok ne dobijemo čvrste vrhove. Baš ovako. Sada sve spajamo. U smesu od žumanaca prvo dodajemo našu istopljenu čokoladu i mutimo dok ne sjedinimo. Vreme je za brašno. Prosejemo ga kako bismo izbegli grudvice. Špatulom promešamo dok ne dobijemo kompaktnu masu. Sada dodajemo malo umućenih belanaca, promešamo dok se ne upoznaju. Zatim sipamo ostatak belanaca i mešamo dok ne sjedinimo i dok smesa ne postane glatka. Ok, spremna je za kalup. Sipamo smesu i špatulom izravnamo. Za još bolji izgled torte, dodatno izlupamo kalup 3 puta u ravnu površinu. Sada je spremna za rernu. A kako da znamo da li je dobro pečena? Postoji način. Zabodemo čačkalicu na jednu stranu i treba da izađe čista. A kada zabodemo u sredinu, trebalo bi da bude malo čokolade na čačkalici. To želimo. Ostavimo da se prohladi. Prođemo nožem kako bismo lakše oslobodili tortu. Okrenemo i pažljivo podignemo kalup. Realno, torta za sad ne izgleda atraktivno, ali kao i svaka kraljica, treba joj kruna, a to je glazura. Istopimo čokoladu kao malo pre, dodamo malo putera i promešamo dok ne bude glatka. Sada prelijemo preko naše torte sa svih strana. Izravnamo i izjednačimo. Dodatno je ukrasimo mlevenim bademima ili lešnicima. Naša kraljica je spremna. Ovo će biti najukusnija torta koju ste ikada stavili u usta. Obećavam. Prijatno!